nta kindi bakoresha ngo bumvikane n'abandi uretse amarenga. Gusa abagize amahirwe yo kwiga habo banakoresha inyandiko bakandika icyo bashaka kuvuga cyangwa bagasoma icyo babwirwa. Gusa ibi ntibiri kuri bose kuko hari abakiri hasi cyane nk'abataragize amahirwe yo kwiga. Ngo ni nkuko usanga hari abantu bafite amakuru kurusha abandi nkuko bisobanurwa na Munana Samuel, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu muryango w'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Gusa ntibizabatangaje ngo mwumve ko twese turi kimwe, turi mu byiciro bitandukanye. Hari n'abandi ubona bakiri inyuma. Ni nk'uko wafata urugero, ugiye mu karere ka Huye, ugiye ahantu mu cyaro kure, umuntu utuye mu cyaro cy'Ihuye n'umuntu utuye muri Kigali, aba bantu ndumva atari bamwe uko biri kose. Ubona ko hari itandukaniro ry'aba bantu. Usanga nk'abantu batuye mu mijyi muri Kigali hari amakuru baba bafite. Ni muri ubwo buryo nshobora kubona abantu batumva batanavuga. Aba batumva ntibanavuge bavuga ko hari byinshi bimaze gukorwa mu guhindura imyumvire ya benshi, babwirwa ko aba bantu nabo ari nk'abandi, uretse gusa iyo kibazo bafite nacyo gishobora gukemurwa hifashishijwe amarenga. Cyokora inzira ngo iracyari ndende kuko nk'ubu mu ndimi zikoreshwa mu Rwanda ntiharimo urw'amarenga kabone n'ubwo urw'igiswahili rwo ruherutse kwemezwa, kandi aba nabo ngo bahora bifuza ko urw'amarenga narwo rwakwemerwa. Munana Samuel nanone: turi gukora ubuvugizi kugira ngo ururimi rw'amarenga ruzemerwe ku rwego rw'igihugu nk'izindi ndimi zikoreshwa mu gihugu. Mu minsi yatambutse hatabayemo ingorane na nkeya, igiswahili baracyemeje, ariko ukibaza kubera iki bifata igihe kirekire kugira ngo ururimi rw'amarenga rwemezwe. Iterambere ry'itangazamakuru nk'umwe mu miyoboro inyuzwamo amakuru na gahunda zitandukanye yewe n'iza leta bifasha abantu kugira ubuzima bwiza no kumenya uko hirya no hino byifashe. Televiziyo y'igihugu niyo yonyine igerageza gusemurira abatumva ntibanavuge. Cyokora ibi nabyo bigakorwa mu gihe gito gishoboka, cyarangira aba bantu bagasubira mu isi yabo yo kutamenya ibivugirwa mu Rwanda no hanze yarwo, nk'uko bisobanurwa na Rangira Aime Frederic watangije umuryango Media for Deaf wo gukora itangazamakuru rivugira aba bantu batumva ntibanavuge. Mu Rwanda dufite amateleviziyo ashobora kuba arenze 8, niko mbitekereza, kandi ayo mateleviziyo yose akora amasaha arenze 28. Ariko gusa televiziyo y'u Rwanda niyo itanga amakuru mu Kinyarwanda amara iminota 30, niyo bafite umusemuzi. Rimwe na rimwe niyo bafite ibiganiro bikomeye bagerageza gushyiramo umusemuzi, kandi turabashimira ku bw'intambwe bateye. Ariko nanone reka dusubize ubwenge nyuma turebe amasaha 28 ukube televiziyo 8 ni amasaha menshi cyane, ariko iminota 30 niyo yonyine abantu batumva bashobora kumva. Kwa muganga mu kwivuza bisaba umusemuzi, nyamara abaza amarenga nimbarwa. Yewe niyo uyu muntu utumva ntavuge ngo akoze ikosa ngo aruhukira muri gereza kuko abatabashije kwisobanura, kimwe n'ibindi ngo ni imbogamizi zibabangamiye. Jire yabivuze muri presentation yakoze, yavuze ko iyo umuntu ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ko zikosa mbere yo kwagira ikintu cyo cyose kibaho, niyo sanzwe kuri scène de crime barabanza bakagira gute bakamufunga, ntari bubashe kwisobanura, nta kintu na kimwe ari bubashe kuvuga. Mu gutanga ama service naho nuko naye bazi yagiye kwa muganga bisaba undi muntu wakangahe kugira ngo ibyo abwira muganga byumvikane, ariko nabyo uwo muntu uze kumusemurira ku muganga nawe ntago ari bupfe kumubona. Uyu muryango w'abatavuga ntibanumve usaba bwa mbere abanyamakuru kubabera abavugizi, maze hagatangazwa inkuru ziborohereza n'abakumva. Gusa nubwo bimeze bitya, uko biri kose biragoye kuko aya marenga nayo ataramwe, ahubwo ngo aba mu ndimi zose. Gusa nubwo bimeze bityo, hari ikigomba gukorwa ku nzego zose. Niba aba bantu ari benshi mu gihugu kandi bakaba batunze imiryango, bakeneye gutera imbere bakagira ibyo bubahiriza n'ibyo birinda, ariko si babigeraho bate babangamirwa n'itumanaho. Uretse aba batumva ntibanavuge, nabo bagatandukanira ku kuba hari abize n'abatarize, hari n'abandi noneho bafite ubumuga bukomatanyije. Abo bo basa n'abari mu isi ya bonyine kuko batumva ntibavuge ntibanabone, keretse gusa gukabakaba. Fulgence Royal TV.